Assalamu alaikum dostlar. 3-сентябрь Карабалта мал базары жекшемби воскресенье. Буюрса бысымала деп койлордун бааларынан баштадык. Каналга катталганды, лайк басканды унутпайсыз достор. Бүгүн мал көп. Именно кой пока. Болуш 14. Болуш 14 дейді. 14 Семіз койлор достор. Семіз. 14 мың. Болуш 14 14. Очкор канчадан сурайсыз? Силердики бул? Канча? Бургачлар ба? Канчадан сурап атасыз? 16дан. 16дан? Оларды 16дан сурап турбайт. Кулактары жакшы экен. Серый экен, только, расцветка. Линия байке. Старик. Стариктики бе? Канча баш байке? 4. 4 баш екен. Старик линиясы екен. Кулактарымыз екен. 5 айлық. 5 айлық болды. Қанша сұрап отырсыз сатып шоу? Сізге қанша сұрап отырсыз? 70. Жашы қандай? 6. Чоң қой екен, Жақшы қой екен, жақшы. Klişkası kalbi. Kalı var. Kalı var. Жетmiş sürü otasınlar be belki. Jaşı kança ya? Yaşı 2 saydı. 2 can saydı. Bas 35 ya? 35 mi? Can 2 saydı. Moğonlarçı buradan 25 dediler mi? Moğon 25 dediler. Linya var. Araşa. Araşa. Edilbayız gibi ya. Kaç linyeden? Kareli odamda? Araşa. Arılaşkan. Dostlar, bu koçkorlar Belovodskiy'de olur eкен, Belovodskiy'den gelip Belovodskiy şarkı olur eкен. Nomerini alıp vereyim. Belki numarası aytmayız. 0508 25 52 15 dostlar. Iki koçkorun neyse. Денсаулықтары гарантия дейді достар. Мына достар, шарба койлордуна басын белгилеши дейсиз. Бул шарба койлор экен. Жайыттан 10 баш. 10 баш дейт ми оны? 10 баш 13төн сурап атабыз дейт. 10 баш. 13төн сурап атабыз. Канта бер дейт. 13 миңден сурап атабыз дейт. Түшүп беребиз дейт. Примерно мындай койлор, шарба койлор. Братан, бул арашан канча болот? Я, 17 сурап атасыңар, түшүп бересиңер да, 17 сурап атыр да, түшүп берет. Мына достор, могул жерде соң козлар экен. Бир кора коз-кочкорлор. Жакшы коз-кочкорлор экен могу. 13төн сурап атыр аларды. По 13 просит. 13төн сурап атыр. Ой, толтура достор. Канча бай экен? 18 сурап атасыз, Бычмалды 18 сурап, кастрат 18 просит. Кочкоруңуз чой экен? 30 сурап атасың, 30 просит. Козлар канчадан сурап атасыз? Ургачы эркек? Эркек 12. Могул эркек, 12 сурап атасыз, Моголарчы? 8. Чарба койчу байке? 12 мың сурап атасыз, 12, 8. Байке, эчкилерди канчадан сурап атасыз байке? Эчкилер канчадан сурап атасыз? Eskiler 5,5'dan başlap 15 bin geçeyim.
5,5 mingden başlap 15 mingге чейин бар дейт ечкилер. Бәке союш ечкилер башталышы кандай болот баалар? Soyuşlar har qanday bo'ladi? Bu примерно. Soyuşlar 3 mingdan 8 ming, 10 mingga чейин bo'ladi. Aha, 3 mingden başlalat ekan, soyuşqa уже. Soyuşqa emetkende turib atqansarmı? Soyuşqa. Bu 15 lira adamlar. 15 ming. 3 mingden 15 mingге чейин дейт. Kozun qancha suradi bu? Qancha? 6 mı? Burgaçı? Burgaçı. 6 ming. Aldыңар бе қошқарлар? Ya бәйке. Yok satın. Қаншадан suradi sen? 33. 33. Жаштары қандай бәйке? 1,5 yaş. 1,5 жаш дейді 33'tен. Линиялар бар ма? Жоқ. Жоқ, чоңқы не бәйке? 33'тен. Дос алдыңыз ба? Yok. Сатылбай алды ғой. Кетіп отырсыңар ғой. Қаншадан болады бас? 16'dan? 16'dan. Сұрап отырсыңар, е? Баға берішті ме? Ертемен 15 жоқ, е, адан кейін, е? Мына достар, ертемен 15 берішкен дейді ма бұл қойлар? Адан кейін жоқ дейді, 16'dan сұрап отырсыз дейді, кетті дейді. Кетіп отырсыз дейді. Елден сұрайсыз, елге маалымат жеткізесіз. Примерно круг. Круговой бағалар қаншадан басталады дейді, қаншаға шейін? 8,5'dan 12,5'ga чейин. 8,5'dan 12,5'ga чейин дейді. Байланған, е, сеңісі? Жайлауыны қой, жайлаудан көресіз. Қанша сұрады сан? Моу тоқтын деймін. Я. 12 ле? 12. Моу қойлыршы бәйке? Моу чоң қойлырыңа? Hepsi 15'ten turadi. 15'ten ne? Kruq, e? Kruq 15'ten de. Men chirbe. Mına dostlar, birösünü tarttık mı? 540 som, e bäke? 554 so'm. 554 som, 554 som. 69 kilogram mına dostlar, 8 somdan. Nah, bu birös. Расчет мен bir jumaga bir uyga жетип калат экен, e bäke? Jumadan asat da kilogram gününe 5 kilodan verse Oo. Jumadan asat da. Qancha ekan? Yok, emnisi жакшы болот достор, хранениеси жакшы болот. 5 so'm. Буялкада bu. Этот силос упаковки, хранение 2 года, вес по 8 сомов, вот 553. Вот один рулон вышел. По 8 сомов килограмм вешает, вот продает 69 килограммов. Пойди, номеріңізді айтып қойыңызшы бұл. Чалып деле доставка тийгусу бар бу? Доставка жоқ. Доставка жоқ. Доставка жоқ екен достар, заказ бар екен. 8 so'mdan. 0500 қанша шығады екен бұл біреу? 12, 14, Біреу қанша шығады екен? 87. 12, 14, 87 достар. Бірлар. Біреу қанша шығады? 12, 14, 87. 550 so'm. Ama 69 kilogram. Жақ кастра болот екен. 280, 280 кастра. Питак. Скотский рынок. Скотный рынок. Мо чөптөр 300 болот турган. По 300 купили. Қанча косы? Экинчи кос. Қанчадан болот бас? 350'ден. 350'ден мына сатып атасыңар, э? 350'ден. Экинчи кос, второй кос. По 350 вот. Dostlar 380. Bak bu ikinci kos. İkinci kos 380. 380 второй кос. Dostlar saflor. Saflorda çıktı mı? Mayla. 180 değil, 180. 180'den değil. Dostlar koldan gelişince tarttık 380'den 250'ge чейин eкен çöptür. Ну это çöpten baş çöp и кастра. Нам ол 180 değil. 180 жана разнотравияны көрдүң, жана камыш чөптө 200'дөн, 250'ден 200'дөн dedi.
Достор, каналга катталган лайк басканды унутпайсыз.